Da bismo postavili naš video snimak na YouTube, prvenstveno nam je potrebna email adresa na Google servisu. Ako nemate već otvorenu adresu, možete pogledati tutorial broj 2, otvaranje email adrese na Google servisu. Ukoliko imate, dovoljno je da se na YouTube ulogujete sa podacima za Google nalog. Idemo na YouTube, a zatim na Sign in. Upisujemo podatke i Sign in. Zatim idemo na Upload i Upload video. Dolazimo do lokacije gdje nam se nalazi file i kliknemo na njega. U zavisnosti od vaše brzine uploada i veličine fajla, bit će potrebno od par minuta do par sati da se postavljanje videa završi. Video snimak ne sme biti duži od 15 minuta i veći od 2 GB. Povećanjem posjećenosti vašeg kanala na YouTube dobit ćete vremenom dozvolu za postavljanje i većih i dužih video snimaka. Dok postavljanje traje, možemo upisati informacije koje želimo i dodeliti određene opcije. Za title stavljamo naziv videa pod kojim će se nalaziti na YouTube i po kome će ga drugi naći. Ja ću obrisati samo MP4. U polju Description dajemo opis našeg videa, na primjer kako se postavlja video na YouTube. Tag spolje predstavljaju ključne reči na osnovu kojih će se prilikom pretrage naš video pojaviti na listi. Recimo tutorial, video, postavljanje, upload. Pod kategoriji odabiremo kategoriju našeg videa, u ovom slučaju to je edukacija, a zatim pod privacy dobijemo 3 mogućnosti. Public, da je javno dostupan svima, unlisted, da ga mogu pogledati samo oni kojima ste dali link, i private, određeni članovi YouTube-a kojima ste dali dozvolu. Pod license ne diramo ništa i kažemo Save Changes. Dobili smo link našeg videa. Ukoliko želimo da ga pogledamo, kliknut ćemo na link i vidjeti da je video postavljen. Ako želite da ga podelite sa prijateljima, možete odmah iz ovog prozora kopirati link tako što ćete kliknuti bilo gde pored linka, a zatim prevlačiti dokle god ga ne označite, zatim desni klik i copy. Isto tako, ulaskom na stranicu sa našim videom, pod opcijom Share, možemo kopirati i ovaj link. Ako želimo da izmenimo nešto u vezi sa videom, ići ćemo u desnom uglu na naše korisničko ime, zatim kliknuti na strelicu i odabrati Videos. Klikom na Edit Info otvaramo prozor za izmenu i podešavanje. Sada smo dobili i neke napredne opcije u vezi sa prikazom i ostalim mogućnostima što se videa tiče. A ukoliko bismo želeli da obrišemo naš video, također ćemo pod našim korisničkim imenom ući na Videos, štiklirati video koji želimo da obrišemo, a zatim pod opcijom Actions kliknuti Delete. Dobijamo upozorenje da će naš video biti trajno uklonjen i pita nas da li smo sigurni da želimo da nastavimo. Idemo na Continue i video je obrisan. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.